Selamun Aleyküm. Ez ji Azerbaycan ji Bakü ji Hazar Gölü. Ez ji Mersela Qazê bêjim. Patîşahek zamanekî hebû, zamanekî demekî ziftanî berf hebû erdêre. Ji wezîrê xwe dibe, ey wezîr dibe her kincê me hazir ke dibe em ê herin teftîşa milletê xwe bikim dibe. Vezîr jî di here kincê wezîr hazir dike, yalnız padişah dibe ki vezîr dibe ez kincê xwe yî padişahiyê xwe nakim, kincê min normal ji mir bîne, dibe biraxetê kes nizanibe ez padişahim. Radibe kincê normal li xwe dike û di here. Wadê di here di ber çemekî di here lê nere yekî sola çê dike, sola didrû ziftanê emek ji xwe li ber derê rûniştiyê sola çê dike. Wadê vana di here padişah li pêşê dibe selamu aleyküm. Wadê dibe selamu aleyküm, ê solcî dibe aleyküm selam ey serdarê cîhan. Ê solcî fehm dike padişahê. Padişah dibe maqey wa şeşa têra te nekir, dibe ê solcî dibe hek şeş û şeş nekir ser hevdû, nakir sî û du. Ey dibe qey we bi şev neşixulî, dibe wela em şixulî xelkê xwar. Dibe xelkê xwar. Padişah lê dinare ki duruma wî ne baş e. Dibe eşter qazekê bişînim tûkanê deng jê dernexwe birûçkîne. Ê solcî dibe tu bişîne dibe va îşa îşê min e dibe. Vanar di herin padişah dewam dikin, teftîşa xwe dixedîne ve digerin sarayê. Êvar dibe padişah ve digerin wezîrê xwe dibe ey wezîr, dibe tu zanibû min û wê solcî me ji hev dirgoçe, dibe me tisanim ey padişahê min dibe gêjek bû dînek bû tisanim we ji hev dir du sê gotin û tiştekî min ji we fehm nekirin. Ey dibe me tu çawa nizanim, ma tu xweşa tu padişah tu wezîrekî min e, wiya nezanek bû gundiyak bû cava min da tu nizanim. Dibe di her reheteyê êvar îşter mihlet hek tepê derxiz tepê dernexiz, dibe wela ez ê serê te jêkimî. Wadê wer dibe wezîr dikeve ta sar ta germ, ya Rabbim ya Resulallah şer bikim çilo bikim, vir di here wê di here qadir radike li sarayê zanebûn kî ji wan sewal dike kes pê nizanim. Dibe wela yek dibe wezîrê min dibe en ê zanabe vî îşa, dibe here dibe ê vîyê ev cava padişah daye kî be ew dibe hem dawiya dibêje wezîr di here. Wezîr di here lê dinare mêrek li cê xwe solê xwe çê dike. Wadê wezîr dibe selamu aleyküm, ê solcî dibe aleyküm selam. Ê wezîr dibe ez işte swalekê bikim, dibe kerem çê. Dibe bîska vê sê de demek vê sê de dibe ez û padişah em hatin vira, dibe meşte padişah işte got selamu aleyküm, te jêr got aleyküm selam ey serdarê cîhan. Dibe teşekkür zanîbû ew serdarê cîhanê. Dibe wela wezîrê me dibe ez bê soryala sewalat te dibe girîng e, zor e. Dibe yalnız dibe tu sed zêrî bidim mi dibe ez ê cevaba te bidim dibe. Razbi sed zêrî didê padişah ê solcî dibe padişah ji mir got wadê got selamu aleyküm, jê got aleyküm selam ey serdarê cîhan, min ji sola wî û ji şekî wî baş bûn qalîtelî bûn diye bela wenî min jî zanîbû ki ew serdarê cîhan e, min jê got aleyküm selam ey serdarê cîhan. Min sola wî fehm kir dibe çimkî ez senetê me ê sola ye, ez zanim kîja însan ê sola çawa dixe pê ez zanim. Dibe sewalek din bikim, dibe kerem ke dibe padişah işter got ki qey wa şeşa têra te nekir, dibe ew şeşa çi bû, dibe wela tu sed zêrê dibin min dibe ez ê işter bêjim, dike du zêr, dibe ew çi bû, dibe ew jî padişah ji mir got ma qey tu şeş mehê havînî têra te nekir, dibe çelê ziftanê tu berfê tu li vê derê dişixule. Ey dibe erê dibe te jî jêr got wezîr dibe te jî jêr got şeş û şeş nekev ser hevdû nakir sî û du. Dibe li ew çi bû, dibe min jî got dibe wela ev sorya te jî giran e, dibe tu sed zêrî bidin mi dibe ez ê işter bêjim dike sê sed zêr. Radibe dibe ki dibe min jî ka cevaba wî day ki min got
ای پادشاهی من هک از شش ماه هاوینی و شش ماه زفتانی از نشغلم از نکانم تما خود روان بکم از نکانم گچ ما خو بکم مجبور از زفتانی شغلم ای دبی پکی دبی پادشاهش تر گفت کی ما قی و شب نشغلی دبی او چبو دبی والا تو صد زیره دبن دبی ادشتر بیشم بو 400 زیر دبی لاو چبو دبی پادشاه من گفت کی قی لایت قدرت لاو تنی عالی طبقه البلد تاني شغله دبی اری دبی تجیر گفت کی ما ام شغلی خلقی خوار دبی او چبو دبی والا تو صد زیره دبن دبی ادشتر بیشم دک 500 زیر دبی لاو چبو دبی میشی گفت کی مگو ای پادشاهی من قدیمه چه بو یالنز قدیمه قش قیز بون بلاغ قیز بو دیه قش شوش خودیاره ام تنی مانن دبی باشه دبی پکی دبی پادشاهش تر گفت کی از قازه کشتر بشینم تو کنه تنجه در نخو بروچکینه ای دبی والا دبی ده هر دبراویاج گرده پادشاهش تر ببیشه تابی وزیر ویا ده فهم ناکه حتی هر سرای ده هر سرای جو وزیری خورد ببیشه بعده مرسله جو وزیری خورد ببیشه جو پادشاه خورد ببیشه پادشاهی وی تابی وزیر جو فهم نکه کی لوه داره قاز وزیر بخوا بو پادشاه لیل نره که وزیر ما افسان ساج بخواری واجی کا باقله گوتی براخت اوج خورد چکیجه بخو چروک امج حتی بدره بو انشالله رحمه خدل دیبار گودارا ان شاء الله صاحبم سپاس دکم